muraho neza kadutangire gutya. Nkunda n'abantu bakora, nkunda gukora, nkakunda n'abantu dukorana, nkabashishikariza gukora. Ikindi nkuko nanga umuntu umbwira nabi, nanjye ninda kubwira n'aba bantu. Tugiye ku mateka y'umugabo witwa Jean Lambert Gatare taburutse kuri uyu munsi kuri tariki ya 22 z'ukwa gatatu 2025. Jean Lambert ni muntu ki? Yakoze mu bijyanye n'urubuga rw'imikino ndetse no mu itangazamakuru muri rusange. Jean Lambert Gatare umwe mu banyamakuru bamamaye cyane mu Rwanda mu itangazamakuru ry'imikino yapfuye ku myaka 55. Nkuko umwe mu muryango yabibwiye ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Nkunda n'abantu bakora, nkunda gukora, nkakunda n'abantu dukorana, nkabashishikariza gukora. Ikindi nkuko nanga umuntu umbwira nabi, nanjye ninda kubwira n'aba bantu. N'abana banjye ngira ngo ni nayo mpamvu bazi ko ni grand frère, menye batazi ko ni na papa wabo, kuko setrera ni gake cyane wakumva mbwiye umuntu nabi. Gatare usabana, Gatare wanga utuntu tudahesha umuntu agaciro, Gatare ukunda abantu nawe wifuza ko bamukunda. Mfite abana batatu, umukuru umudamu, mfite n'umwuzukuru for your information. Hanyuma undi musaza we yiga muri kaminuza mu wa mbere, umuhungu. Hanyuma umutoya yiga mu wa gatanu muri secondaire, umukobwa. Gatare yize indimi no kwigisha, yamenyekanye mu Rwanda mu itangazamakuru ry'imikino kubera ahanini ubuhanga bwe mu kogeza imipira irimo kuba kuri radiyo Rwanda. Umwe mu muryango we utifuje gutangaza amakuru ye yavuze ko Gatare yaguye mu Buhinde mu ijoro ryo kuwa gatanu, aho yari amaze igihe yifuriza uburwayi bw'umugongo. Yashize igihe kigera ku myaka 2 Gatare yibasiwe n'ubu burwayi. Abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga biganjemo abanyamakuru n'abandi babumenye ahanini kuri radiyo Rwanda bakomeje gutangaza akababaro batewe no kumenya n'urupfu rwe. Jean Lambert Gatare yakorewe ibinyamakuru bitandukanye birimo BBC, Gahuzamiryango, radiyo Rwanda, Isango Star. Yanayibereye n'umuyobozi na Rushyashya, ikinyamakuru cyagiye gikoresha icengezamatwara rya leta, gikoreshwa mu icengezamatwara rya leta. Radio Isango Star ivuga ko Gatare yari umwe mu bagize ubuyobozi bwayo, ivuga ko asize urwibutso rukomeye mu rugendo rwayo rwo gutanga amakuru n'ibiganiro byiza. Ikipe ya Rayon Sports yarazwiho kubera umufana ukomeye kandi yabaye n'umuyobozi wayo. Yatangaje ko umurage we uzahoraho iteka. Mu itangazo ikipe bakunda kwita Gikundiro yanditse, yakundishije abato Gikundiro, yayise utubyiniro tutazibagirana mu munyabigwi nyakuri. Yabaye muri komite nyobozi ebyiri zitandukanye za Rayon Sports, ashinzwe itangazamakuru n'imenyeshabikorwa. Gatare yabereye urugero abanyamakuru benshi binjiraga mu itangazamakuru ry'imikino mu Rwanda, ko yakoreraga ikinyamakuru Rushyashya. Ibyo yagiye atangaza ibyavugwagaho rumwe. Mu biganiro yatanze mbere ku buzima bwe, Gatare yavuze ko akunda gusabana, gutera urwenya, ko akunda cyane umupira w'amaguru, gusangira n'inshuti ndetse n'umurimo. Akaba asize umugore ndetse n'abana 3. Murakoze. Njye ndi Hirwa Innocent, hano kuri Hirwa SMTS. Muri sport ifite ubungubu yabatsinda za Mareke nini yari yose bari kwitsinda kuriya. Bamba barire abakozi ba APR muri sport yana nziza nuko tubizanye kuri. Mbona ko APR yari yatugete tugiye gutangiza iyi gahunda kugira ku buryo nyuma y'imyaka ngira ngo ari 5 tuzajya tubona abana bavuye muri APR bakina Amavubi bigataha ku rwego rw'u Rwanda. Ariko